kubyiza twanyazwe birabihebye kubashitsi intege nihumure byo gushibuka ibidasobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka waminduriye identite. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Dorugwandiko rutugarurira kubyiza twanyazwe birabihebye kubashitsi intege nihumure byo gushibuka ibidasobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka waminduriye identite. Ibidasobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka waminduriye identite. Yeah.
uri ibyizigiro by'aba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabanesha imbaraga ushaka kugira kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabaneze manura imbaraga zaba gushaka uri ibyizigiro byaba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabanesha imbaraga ushaka kwizera buturo imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabanesha mwamura imbaraga zaba gushaka uri ibyizigiro byaba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabanesha imbaraga ushaka kwizera buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye niyo tugendana nawe turabaneze urakomeye urakomeye Yesu urakomeye uri mwiza urakomeye urakomeye Yesu urakomeye uri mwiza zakwamamaza Yesu zakwamamaza guhimbaze zakwamamaza zakwamamaza guhimbaze zakwamamaza Yesu zakwamamaza guhimbaze uri mwiza urakomeye
nazira umvisijwi mukuzi ambwira ngo sininye igituma ndirimba bikinera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bingoye yahina nazira zitwiryo mukunzi ambwira ngo sininye nduwiwe nawe nuwanze arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisaba hora ndashira nawe nuwanze arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisaba hora ndashira igituma ndirimba bikinera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye hino nasira muvitswiryo mukuzi ambwira ngo sininye nduwiwe nawe nuwanze arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisaba hora ndashira nduwiwe nawe uwanje arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisaba hora ndashira imirimo y'Imana iratangaje imirimo y'Imana irahebuje imirimo y'Imana iratangaje imirimo y'Imana irahebuje imirimo y'Imana iratangaje imirimo y'Imana irahebuje
iratangaje yahaye hano umwana irahebutse sirimwe kandi si kabiri mana sirimwe kandi si kabiri twabonye ineza yawe mana sirimwe kandi si kabiri twabonye ineza yawe mana sirimwe kandi si kabiri twabonye ineza yawe kumugongo wayo natuzaba uretse 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 kumugongo wayo natuzaba wayo natuzaba Maria wahinduye umunezero aramarira aramarira Maria wahinduye umunezero Maria wahinduye umunezero aramarira Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.